Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Tubahaye ikaze rero mwe mudukurikiye muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, ndetse namwe muri ku mugabane wa Aziya. Mwese reka tubabwire ngo ikaze, tubifurize kandi igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kuri mwe mudukurikiye muri mu masaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza no kuba dukurikiye mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe rero tugarutse mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere, turacyari ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Muri iki gitondo rero n'ubundi ntago turi bujye kure y'ibiri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko nabwo tugiye kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, n'ubundi tubabwire uko biramutse byifashe, ariko nanone turagaruka no ku byabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma turaza kureba byinshi bikomeje kugenda bibera hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ngubu turi buze kugaruka ku nkuru igaragaza ko, inkuru ikomeye cyane, inkuru iri kugaragaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyinshi zarohamye mu kiyaga cya Tanganyika. Ejo nabigarutseho, ariko none ndaje mbabwire abaje kuhatikirira. Igisirikare cy'Ubufaransa, Ubufaransa bwamaze kohereza abasirikare hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amafoto yatangiye kugenda ajya hanze, nabyo tugiye kugira gute, tugiye kugenda tubigarukaho. Ese izi ngabo ziraza guhura n'iki, cyangwa se M23 iraza kwitwara ite muri uru rugamba? Deja bamaze no kuba batangira akazi, amafoto turaje nayo tuyabereke. Iki gisirikare cy'Ubufaransa ibyacyo nabyo turaza kugenda tubigarukaho, ariko nanone kandi kugira ngo wumve ko M23 igiye kurwana na coalition idasanzwe cyangwa se n'umutwe udasanzwe, ndagira ngo nkumenyeshe ko na Afrika y'Epfo ndetse na Angola bidasubirwaho cyane cyane. Wenda reka duhera hano kuri Angola, tayari bamaze gusinyana amasezerano n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagiye kubaha abasirikare bagiye kuza he hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umva ngo Angola irarwana da, ngaho nibaze bumve umuriro w'intare nabo bawote. Ari umutaramo nsigaye mbona ukunda gukoresha ijambo ngo intare ngo zibakubisa amajanja. yewe igisirikare cya Lorenzo nacyo kigiye kuza gusuzugurirwa hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ubundi iyo baza hakiri kare, niba barabonaga hari icyo babafasha batarabambura ibice byose? Ndaje turebe rero sasa nibwo urugamba rugiye gusa naho rugiye kujya rwatangira hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibaze igihugu cy'Ubufaransa, igihugu cy'Ubufaransa bwo buzabona ibere muri atirari cyangwa se mu kugurutsa drone, kuko nabonye batangiye ngo gutanga imyitozo, nabonye ifoto mu kanya turayigarukaho. Ariko none bazi igihugu cya Angola, igihugu cya Afrika y'Epfo, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi, se Barundi n'abasore be biri kuva ko inzara bamereye nabi hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ucomekemo na FDLR, nurangiza gucomekamo na FDLR urangiza ushiremo n'umumerceneri w'umunyekolombia. Ngiyi coalition navango ibihugu bigera hafi cyangwa se bitwigera kuri 5 AFC bagiye guhangana nabyo. Ndakubwiza ukuri uru rugamba noneho rugiye gusana, rugiye gufata indi ntera. Donc nihadaramuka habayemo kuvuga ngo bagiye kurwana bya atari ibi byo kuvuga ngo gisekedi gutya na gutya ejo bagahindura, ndakubwiza ukuri rwaba rugiye guhinduka rubisi, ruraza guhinduka rubisi. Ariko nyine nk'uko M23 babyiyemeje, reka tubanze twamamaze tugaruke. Reka tubanze twamaze duhite tugaruka. Infinity ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye, tugane tukugire. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye, tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Nababwiraga rero ukuntu urugamba rugiye gukomera, urugamba rugiye gushuha my friend. Izi ngabo zigiye gusuzugurikira hariya. Nk'ubu ubu tuvugana wenda mu nyemerere duhere hano ahantu bita muri za Poezero. Nkubitira iyo video we, nkubitira ako ka video tubanze tubereke ibyo izi ngabo zatangiye guhura nazo. Nabyo umuriro doke batangiye gukubitwa bikomeye cyane. None indege iri kuze yirirwa itunda imirambo. None ibyo kuvuga ngo baratundisha imodoka niki? Wapi? Ni indege yatangiye kugenda itunda ibiziga bagabo, ibiziga birimo gutungwa hano za Poezero. Narebwe MRDP twirwano yaravuze iti twewe ntabwo duteze kuva hanga twafashe umutsina. Ibi ni Colonel Rugabo wabyivugiye by the way. Ni mujya kumpakanya mumbwire mbumvishe audio. Ati twafashe umutsina. Ati rwose ati ntabwo duteze kuva hano muri Poezero. Abantu babigira ibintu by'imikino barangije barataka, abasirikare b'abofisiye barahashiriye bari gupfa ku bwinshi. Namenye ko iyi ndege murimo murabona irimo gupakira imirambo. Nwango yapakiye imirambo y'abasirikare b'abo ofisiye, harimo ndetse n'umwe mu basirikare bafite ipeti rya Colonel w'Umutanzania ngo barashe isasu ry'umutwe ntiyahita apfa ngarazubara ngatangira kuvugishwa. Uyu rero ngo bari bashaka kugira ngo bamutabare, buriya nawe yagiye muri iyi ndege ajyanwa icisha si kitaraganya ngo ajye kwitabagaho, ariko biranga agwayo cyangwa se agwa mu nzira birangira apfuye. Dore ngo idubu ngo amadubu yamukubise amajanja, bamukubise ikintu cyitwa isasu hano muri Poezero. Uyu mukoloneli w'Umutanzania bamukubise ikintu cyitwa isasu ngo riramukubita, ngo isasu riraguteroreka kuvana bari gukubita ukagwa nibura nko muri metero zingahe. Ngo yahagurutse ngo ari kuvugishwa, ari kuvuga amagambo utareba. Noneho rero ngo biza kurangira rwose bamutabaye nyine kuko indege yarije gufata amayiti cyangwa se umurambo w'umusirikare ukomeye nabwo wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Batereka duhita tumufatiranya emergence twirukanke tujye kumutabara dutanga ubutabazi. Ariko byaje kurangira agezeyo yageze ate yasizemo umwuka. Ubu rero ikiziga cye cyangwa se umurambo we ukaba uri buze koherezwa hehe? Mu gihugu cya Tanzania. Ndagira ngo mbabwire ko urugamba ahantu rugiye gusha. Urugamba rwamaze guhindura isura. Urugamba rwamaze guhindura isura. Ubwo iki kintu bita ngo ni gaseserefe bashizeho. M23 na twirwano bakaba bakemeye. Nubwo katari kubahirizwa ariko kakaba kazwi ko kanditswe. Katatuma AFC/M23 ya advancing ngo iva higera hanga. Aka gaseserefe muraza kumva ibyo karasiga gakoze. Ntangiye kubona wenda ku buhanga bw'ibyuma duterekero niyo foto. Murebe Abafaransa nyuma yuko bageze hano muri za Kisangani, hano ku kibuga cy'indege cya Bangoka, ngo baje kukirina. Niyo makuru nari ndimo kugenda ndabona arimo kugenda cyara ku marezo sosiyo. Hanyuma ubu batangiye gutanga imyitozo, ni imyitozo ikomeye cyane ngo bari guhiza ingabo kugira ngo n'ubundi zize guhangana na M23. Ariko bo babandi bameze nk'ababirigi bari gutoza ibyo vuga ngo barajya kuri front line ku mirongo y'urugamba. Ibyo ntabwo ari bo, ibyo ntubibabazi ntabwo ari bo pe. Ibyo vuga ngo barajya ku mirongo y'urugamba mu biharire ababirabura. Ingabo za Angola rero, Angola bamaze gusinyana na Kisekedi. Lorenzo yamaze gusinyana na Kisekedi ndetse agiye kumwohereza abasirikare. Ibi byo rwose ni inkuru nagiye kuba ibintu bisanzwe. Bagiye gusanga ingabo za Tanzania
ariko se izi ngabo zigiye gukubitwa mwoka byaramwe ko tugiye kuzajya tuvuga ibindi ku mirongo y'urugamba biragenda bite? Ese Joe Lorenzo nk'umuntu wari uzi neza ikibazo cya M23 watangiye intambara igitangira ari umuhuza, twumva ibiganiro bya Doha na Rwanda, Doha Rwanda, 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 Nairobi Rwanda, ahisemo ko mana yanjye, iyo bigeze ku kintu bita ubukungu, iyo bigeze ku kintu cyitwa ifaranga, koko ubanza ntawe utagambana. Namaze kubona mu kanya hari inkuru nahoze ndi kubona iri kugaragaza ko Kinshasa ngo yaba yamaze gusinyana amasezerano na Doha bigendanye n'ubukungu. Doha bari mu biganiro, ubwo ndavuga Qatar ari umuhuza, nyuma y'uko Tshisekedi kubise ifaranga Trump, Doha ikabona Amerika bararyoshye, nayo bavuze ati namwe turabaha ku mabuye ariko mudufashe izintare za Saramwe, mudufashe AFC tuyitsinsure. Tayari nabo ngo bamaze gusinya amasezerano ngo agendanye n'ubukungu. Iki igihugu muri gukorana mbwira ukuntu wagikasa kabone niyo ubwo M23 yateka iwe rigasha, Qatar ntago ishobora kugira ute, ntishobora kuyivugira. Ahubwo abanyepolitike ba AFC M23 barakomeza kwidoga ngo bagiye ngo mu muhuro za Doha, baraja banabafatisha. Ibintu ndimo ndabona njyewe, ibintu natangiye kubona muri iyi ntambara, urebye ku ruhande rumwe kuri kote imwe biragaragara ko urugamba AFC M23 yarutsinze, kuko iyo ugerageje gutembera muri bice irimo kugenzura ukareba ukuntu noneho ubuyobozi bwatangiye kugenda bwegera abaturage cyane, urabona birimo gutanga icyizere ko AFC M23 iri mu nzira y'iterambere, ndetse naho iri bigaragara ko yagize ite yamaze kuhabohora. Ariko none reka bigere ku buryo ki izi ngabo cyangwa se Kinshasa iri guteguramo intambara birimo biragenda bigaragaza bushya uburyo ki urugamba rushobora kuba rugiye guhindura usura cyangwa se rugiye gukomera. Ibi nabyo ni ibintu biri kugira gute, biri kugenda bigaragara niba uri gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi uko turi kugenda dusesengura tubagezaho update, hari impinduka urimo kugenda urareba ubona. Ibaze ko Angola sinzi icyo biri uko biri buze kugenda. Reka twigarukire kuri abasirikare b'Abafaransa batangiye gutanga imyitozo ku banga bw'ibyubugo, baduterekiremo iyo foto tubanze nabyo tubigarukeho, baduterekiremo iyo foto. Yego niyo rwose. Hanyuma rero aba ni abasirikare b'Abafaransa navugaga, tayari batangiye gutanga imyitozo cyangwa se amahugurwa, batangiye gutanga amahugurwa mu by'ukuri ku bigendanye no kuri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba bari gutanga amahugurwa n'ubundi iyo kugira ngo bajye guhangana n'umutwe wa M23. Mw'abantu ibyo ndimo ndabona namwe niko murimo murabibona, nta foto nta cyabaye. Niyo mpamvu tugira gutya tukazana iki, tukazana amafoto. Ariko se izi ngabo Gisekedi azi neza ko aba bazagera nyuma bakamuvamo nibigera ahantu bikomeye. Ariko none ibyo ndimo ndabona hano, ndabona muri groupe barimo baravuga ngo indege, hano barimo baratugaragariza indege y'igihugu cya aka kantu se turagashyira kuri thumbnail. Aka kantu ni indege bivuga ngo indege yarije Bujumbura
yuzuye ibikoresho cyangwa se ibirwanisho yarije i Bujumbura. Byagenze biti by'iyi ndege ngo abayibonye bavuga ko mu gupakururwa kuri airport byakozwe mu banga rikomeye cyane. Iyi ndege ni iri ku kihe kibuga? Katurebe iki kibuga. Iki kibuga ni icyahera ariko ndabona reka nze ndebe iyi nkuru nyibashakire neza. Zo ni drone. Ni indege yari hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo yarizanye ibikoresho ngo babipakurura mu banga, ariko nyine byamaze kumenyekana. Ababwe ntiseserefa arimo kwitegura. Yari ivuye ahantu bita za Serbia iza yerekeza Bujumbura direct izanye ibikoresho. Melchior Ndadaye. Aya ni amakuru angezeho mbonye arimo gucaracyara muri groupe ya Jeune Official. Ndavuga ntereka nawe nyasome nyabagezeho, ntabwo mu by'ukuri navuga ngo ibintu biroroshye naka na gato. Hanyuma reka twikomereze n'andi makuru. Ubwo iyi ni breaking news nka update ingezeho y'ibyo bikoresho indege yazanye ibivanye muri za Serbia ikabizana hano Melchior Ndadaye ngo mu banga rikomeye ngo bagapakurura, ariko bimaze kugira ute, bimaze kumenyekana, byamenyekanye no bikiri ibanga. Nivugiraga rero kuri abasirikare b'Abafaransa bari gutegura cyangwa se navuga ngo bari gutoza, batangiye akazi kabo, ariko ubwo tugiye gutegereza uko umuriro bizabagendekera. Reka twigarukire sasa mu gace bita ngo ni Puezero, hari komeje kubera imirwano, ndetse iyi mirwano ikaba iri kuba inakomeye cyane. Ubwato tware tubabwiye bwarohamye hano muri za Puezero hano muri Tanganyika. Ubwato rero ntago bwigeze burohama, ahubwo iby'ubu bwato ni abasirikare bwari buzanye, babonye drone ibahagaze ku mutwe bayikangamo iya MRDP twirwa na M23, bahita basimbukira mu mazi. Abatazi koga rero mu makuru arimo arangeraho nuko byaje kurangira batsubiye mu mazi. Ubwato mu by'ukuri ibintu biba ibindi nkuko biri kugenda bitugaragarira. Ayo yose ni amakuru yo muri iki gitondo tuba tubazaniye. Hanyuma rero ubwo birumvikana, reka turebe mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone, twinjirane muri izi nkuru zindi zikomeye cyane, turebe ese byifashe bite kuri front line. Yongeze ku mirongo y'urugamba tuba tugomba kuba tugenda turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Waramutse neza Vincent? Komera cyane. Komera. Baridese barimo barigamba kuba bafashe cyangwa se bari kugenzura uduce twinshi turimo Puezero, aho rwose bavuga ati Puezero turayifite. Biri gutangazwa n'umuyobozi wa Sokora ya kabiri, bakava ko bari gukontora ahantu bita Puezero, Rwitsa, Nkuku, Mikenke, Gakangara, Irundu, Ikaringi. Ibi bice ngo Ikaringi rwose no havuka uwitwa Rugabisha, Alexis Rugabisha. Bakava ko bari gukontora ahantu bita ngo ni Bidegu, barimo kwa kontora ngo havuka uwitwa Alias Ruberwa. Bagakontora itwa ngo ni Kahwera, ngo naho bari kwa kontorora ahitwa Kwibumba, bari ngo kwa kontora. Donc barimo kwigamba gukontora ibice byinshi cyane. Baramutse ari ukuri aha hantu bahakontora baba bamaze no kuba bafata minembwe yose. Urumva nyine nk'uko bivuga bamaze gufata imirembwe yose, baravuga Rwitsa, Nkuku, ariko amakuru ari nuko Rwitsa, Nkuku batayifite. Yakoze amakuru nabonyeho bari mu gice kimwe cya Rwitsa, Nkuku.
kubera yuko barabivuga kugira ngo bise n'abahabya yenda mbivuge mu iyo terimi ikunze gukoreshwa adversaire, ariko ni ukubivuga mu buryo bwo kugira ngo bagaragaze ko bafite imbaraga, ariko Rwitsamuko ntabwo babifite. Agace ka Karingi ko baragafashe muri weekend, ariko n'ubundi bahanganye cyane cyane na Twirwanaho kugira ngo bakuremo, kuko ejo bundi Rugaba yaranabivuze ati twebwe turahegereye kugira ngo tubirukane n'abaturage ba Minembwe babone amahoro ndetse n'umutekano. Ibice byinshi hari ibyo bavuga ariko bari ku nkengero badafite, ari ukugira ngo bereke abazarendo, bereke abacacu bari guhamagara, bereke Angola ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bari kugirana amasezerano yo kuza kurwana n'iyi ntambara, bayereke ko hari icyo bashoboye. Ariko ibyinshi nakubwira yuko ni rya jambo bakoresha nyine ryo kuvuga yuko bashoboye, ariko ari uburyo bwo kwihana. Visi, ariko rero birasa naho bitandukanye kuri iyi nshuro, bigendanye n'ibyo turi kubona n'ubundi ku mirongo y'urugamba. Ngaba Abafaransa binazemo, Angola, Afurika y'Epfo. Visi, nubwo turi kubona ku gice kimwe uruhande rumwe intambara bisa naho rwose irimo kugenda irangira. Ibi ndabivuga nshingiye ku muntu ushobora gutembera mu bice biri gukontororwa na AFC M23 cyane cyane muri Nord Kivu, agakontora rwose akagera za Masisi. Uburyo ki ubuyobozi bwatangiye kugenda busura abaturage, bugakora inama n'abaturage, ndetse guverineri ugasanga bitabira. Uramutse ugeze haranyamara wabona ko intambara yo irimo iragenda irangira pe, ndetse ibintu birimo biratengama. Ariko se wareba kuri imyiteguro y'ibi bihugu cyangwa se yakisha se uburyo iri kwiteguramo, ko nabyo bigaragaza ku rundi ruhande ahubwo ko intambara y'ibwo igiye gukomera, dushingiye ku by'ibi bihugu bikomeje kugenda byiyemeza gukorana cyane na Kinshasa. Twavuga ko muri none Kivu intambara imeze nk'iyarangiye, keretse icyo nakita nko kugenda bakura umukwabo kugira ngo bakurimo aba FDLR, abazarendo bakishe, ndetse na bamwe mu ngabo z'u Burundi bateragiye bakabura iyo bajya, noneho bagasigara bakorana na abazarendo ndetse na FDLR mu bino bice bitandukanye bya Rucuru, ariko wegera neza Warikare ndetse ukagera no kuri Warikare uduce tumwe na tumwe ubona ko hakirimo abarwanyi ba FDLR na abazarendo. Ariko ubona none Kivu yo imaze kubasekirize ugereranyije na Sud Kivu. Sud Kivu yo haracyarimo ikibazo, kuko urebye nka Minembwe nabonye iradiyo y'Abafaransa yerekana ko ni igice gifite abasirikare benshi kurenza uko umujyi wa Goma wari umeze, kuko nabonye ko bavuga ko mu gice cya Minembwe honyine hari nibura abasirikare bagera mu 50,000 ba coalition ya Kinshasa. Harimo Abarundi, harimo Abazarendo, harimo FDLR, harimo Tanzania, harimo abacanshuro b'Abayisiraheli ndetse n'Abakolombiye bari Ababrakota. Ukabona yuko ari ibibazo bikomeye kandi bishobora kugira ingaruka ku baturage batuye Minembwe. Urebye ubaruye n'ibitero bimaze iminsi biba, harabarurwa nibura ibisasu 140 mu gihe kingana n'icyumweru kimwe bari bamaze iminsi barasa. Nibura ukabarura ku munsi iyo ibisasu bibaye bikeya, barasa hagati ya bombe 12 na 14 zitewe n'izi drone. Ubona yuko Sindi Kivu kirimo ikibazo cy'umutekano ugereranyije na Nord Kivu. Visi, ubwo iyi Minembwe yaba ingana iki turamutse tugereranyije ko ingabo ziyirimo zaba zingana n'izari ziri hari Goma? Minembwe yigereranyije n'izari ziri Goma, Minembwe mu bunini iruta uno mujyi wa Goma. Urabizi yuko umujyi wa Goma ugizwe na komine 3, nubwo Minembwe ari komine imwe, ariko ni komine yo mu cyaro nini, ubona ikubye nk'inshuro nk'ebyiri uyu mujyi wa Goma. Ubwo Minembwe nini ku meri ya Goma, tuvuge meri yenda niho birumvikana neza. Bivuze ngo aha hose hari ingabo nyinshi cyane zihari muri uyu. Ubwo none ubwo twavuga ko ubwo MRDP Twirwanaho yabibaye abande ko MRDP Twirwanaho nayo irimo, ariko abarwanyi barwana ku butegetsi bwa Kinshasa urabizi yuko iyo bagiye birundarunda ahantu, niba nko muri metero ushobora gusanga harimo nk'abarwanyi nka 200. Urumva uduce barimo ku mpande twose abari abasirikare benshi cyane, kuko ntuzanarebe niyo bapfuye bapfa nk'uduswiriri kubera ari benshi. Niyo mpamvu mubwira yuko ari abasirikare benshi ugereranyije n'abari bari mu mujyi wa Goma. MRDP nayo ifite ibice ikontorora, ariko ugereranyije abasirikare ba MRDP ukagereranya n'abo kwihurirwa no butegetsi bwa Kinshasa, ubona yuko abo ku butegetsi bwa Kinshasa ari benshi cyane. Hanyuma Visi, tugarutse rero ku ikubitiro, reka tugaruke n'ubundi twirebere hano. Navuga ngo ni kuri front line. Biramutse bite hano muri za Minembwe ku makuru uramukanye,
agendanye n'ubundi n'imirwano biramutse bite? Minembwe n'ubundi abaturage ntabwo batuje kubera yuko koalisiyo ya Kinshasa ntabwo ibaha amahoro, irakoresha uburyo bwose bushobora kugira ngo ibuze abaturage umutekano, yaba ari Minembwe centre, yaba ari Poezero, yaba ari Mikenke, yaba ari Rugezi, za Rwitsankuku, Karingi ndetse n'utundi duce. N'ubundi muri iki gitondo naho amakuru nabonye nuko ingabo za FARDC zifatanyije n'abarundi ndetse na Wazalendo n'ubundi bagabye ibitero za Rwitsankuku bagamije n'ubundi kwegezayo abarwanyi ba M23 twirwaneho, ariko n'ubundi twirwaneho nk'uko yabagenjeje muri weekend, n'ubundi bongeye gukubita ibasubiza imireba yuko yafata Rwitsankuku kwese mu gikontorore. Amakuru avuga ko na Qatar ngo yaba yageranye amasezerano na Tshisekedi mu bijyanye n'ubukungu, bimeze bite? Nibyo, muri weekend Qatar yasinyanye amasezerano na Kinshasa, umujyi wa Kinshasa, kubera yuko urabizi ko ni umujyi ufite ibibazo mu byerekeranye n'isuku, mu byerekeranye n'ibikorwa remezo. Basinyanye amasezerano na Qatar rero by'umwihariko n'umujyi wa Doha kugira ngo babashe guteza imbere isuku ndetse n'ibikorwa remezo ndetse n'ibyerekeranye n'uburezi. Nibyo basinyanyemo amasezerano, ariko n'ubukungu muri rusange bakazafatikanya mu guteza imbere ino miji yombi. None Vise, nk'ijisho ry'umunyamakuru wowe urabona ibi bigamije mu bijyanye n'ubukungu gusa, ese ntabwo bishobora kuza kugira ingaruka kuri AFC M23 ku bijyanye n'ibiganiro byaberaga i Doha hariya muri za Qatar? Urebye bino bikorwa biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ugereranyije n'ibyo AFC M23 ikora, muri diplomasi ubona yuko AFC M23 iracyari hasi, ariko hagereranya n'ubutegetsi bwa Kinshasa ukabona yuko muri diplomasi buri kugenda bukoresha ubutunzi bufite kugira ngo barebe yuko bakigarurira abantu batandukanye, ugerageje kujya mu buhuza, ugerageje kwerekana yuko AFC M23 ifite ukuri, bakagerageza gukoresha mu y'agaciro. Qatar nayo ntabwo navuga ko ari indeberezi mu byerekeranye n'amabuye y'agaciro, ishobora kuba yafata uruhande nayo ikaba yasinye amasezerano ntayo shebuja Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasinye, ariko ntabwo mbibona vuba. None Vise, urakoze cyane, mbwira uko ubibona mu ndorerwamo yawe, ni nk'ibihe byago AFC M23 ishobora kuza guhura nabyo kuba Qatar yamaze gusinyana na Kinshasa aya masezerano? Ikibazo AFC M23 yagira ni igihe ubutegetsi bwa Qatar bwakemera kugirana umubano wihariye n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu byerekeranye n'amabuye y'agaciro, kuko urabizi ko mu mwaka washize Qatar yari ifite bino biganiro ariko ishaka kubyohereza muri Afurika. Urabizi yuko n'ubundi bakiri kubinuganura ko bizaza muri Afurika. Igihe cyari cyo cyose byakoherezwa muri Afurika byateza ibibazo hagati ya AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko ntacyo byageraho. Oya nanone aho ngaho rwose Vise, ntabwo numvaga wenda yego birumvikana ntabyo ni ubusesenguzi, ariko ntabwo wambwira ngo bagiye kugira ubukungu keretse ngo bagize ngo ibindi bintu byihariye bajyamo. None se ubundi abantu niba bakoranye ibintu byose biba bishoboka ko bakorana? Bashobora gukorana mwa bino byerekeranye no kubaka ibikorwa remezo mu mujyi wa Kinshasa, amasuku ndetse n'uburezi, ariko byerekeranye na diplomasi militaire ntibakorane. AFC M23 icyo gihe nta ngorane yahura nazo kubera yuko ntabwo bayigambanira mu buryo bw'ubuhuza, ariko mu gihe bakorana mu buryo bwa gisirikare byateza ikibazo gikomeye, nk'uko ubona na Amerika naho tuyikimana mu byerekeranye no gukorana mu buryo bwa gisirikare na Kinshasa. Aha, reka tubitege amaso turebe, twikomereze n'andi makuru, turebe andi makuru abyutse avugwa muri Plaine de Ruzizi. So biramutse bite Vise hano muri Plaine de Ruzizi? Ubwo ndavuga muri za Uvira, ho byifashe bite ko abantu nabo bakeneye kumenya update zaho? Plaine de Ruzizi abaturage n'ubundi baracyari muri panike, nicyo nakita panike, kubera yuko ingabo za M23 ziri Sange, ziri Runingu, ziri Gatogota, ubona yuko ziryamiye amajanja, kuko igihe cyari cyo cyose ubona ko ingabo z'abarundi zishaka kuba zakongera kubuza umutekano abaturage bari muri bino bice. Abaturage bari muri Uvira nabo bafite ubwoba yuko kuko ejo nabonye hari audio ndetse n'amamessage boherezanyaga mu magurupe ya WhatsApp bavuga yuko ingabo za FARDC ziri Karemi zagerageje kuza zijya Baraka,
ariko zimwe zirapfa kubera yuko zarohamye, none bakavuga yuko bashaka kuzana na wazarendo none ikajya mw'uno mujyi igakora infiltration, mu gihe Amerika ikomeje kubasaba yuko bava mw'uno mujyi ndetse no mu bice bya Minembwe ingabo za FARDC zagasigara wazarendo. Ibyo byateye abaturage ubwoba, ubona yuko ari panike iri generalize. Tugarukira no kuri Olivier Nduhungirehe yanyomoje ngo ibyatangajwe cyangwa se ibyamuyaya bimeze biti byo muyaya yari yatangaje. Olivier Nduhungirehe yabivuzeho iki? Muyaya n'ubundi bimwe byiwe ahora yerekana yuko FDR ari urwitwazo mu burasirazuba bwa Kongo, ko u Rwanda rubivuga ko FDR ari ikibazo. Muyaya yavuze ko atari ikibazo kuko umuntu na FDR rihari, akavuga yuko M23 ari umwana wa RDF nk'uko yabyanditse kuri Twitter, akavuga yuko M23 kenshi na kenshi hari igihe ivugira se RDF cyangwa u Rwanda, akavuga yuko rero ibikorwa byose ubona yuko biri hagati ya ASM 23 n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero Patrick Muyaya ibyo ngibyo amaze iminsi abivuga, nicyo cyatumye Olivier Nduhungirehe amuvuguruza, aravuga ati mwebwe murimo muravuga ibintu mwirengagije ukuri, ati FDR mumaze igihe mukorana, mwabaye ababyeyi bayo, icyo mushaka kugaragaza nuko idahari, ariko nk'u Rwanda ntabwo tuzabyihanganira. None se uriya mugabo nabonye rega hari ahavuga ngo u Rwanda ngo ruzaza kwikurira FDR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabonye abivuga, avuga yuko umuyobozi wo muri UN ndetse n'umusenateri muri Amerika Chris Smith yavuze yuko ngo FDR mu bice bikontororwa na ASM 23 kandi n'u Rwanda rubifitemo uruhare, ko ari rwo rwakwiye kuba ruyisenya. Nicyo cyatumye n'abantu batandukanye bagaya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bayigaragaza nk'ubutegetsi bugamije gukomeza kuzana inabi mw'akano karere k'ibiyaga bigari. Ayo Olivier Nduhungirehe yamubwiye ati uracira birarura, ibyo uvuga ntabwo ari byo. Reka twikomereze no mu yandi makuru vise, twikomereze rwose turebe n'ibindi biri kuba hirya no hino hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuko ndimo ndabona na hano n'ubundi muri Nigeria. Ariko reka tubanze turebe ngo Loni yatangaje ko nta gihugu na kimwe cyasabiye u Rwanda ibihano muri Loni. Ngo bimeze bite iby'ibi bihugu by'ibingibi byo Loni yatangaje? Abantu benshi baragaragaje ko u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano na Conseil de Sécurité, noneho bazana no kubibaza umuyobozi wa UN Secrétaire Général Antonio Guterres igihe ari muri Addis Abeba. Rero muri nama ya Union Africaine yavuze yuko nta gihugu na kimwe kigeze gitanga ubusabe muri Conseil de Sécurité yuko u Rwanda rwafatirwa ibihano. Abigaragaza nk'ibintu biri kuvuga ko icyo kibazo kitari cyagera muri Conseil de Sécurité kugira ngo kigweho. Aravuga ati nikiramuka kije tuzakigaho, ariko nta kiraza. Ibyo ngibyo bivugwa ni ibivugwa ariko n'abantu ntabwo ubwo busabe twigeze tubwakira. Nibivugwa n'abana b'abantu babesha aho ngaho. N'abantu bari aho ngaho babivuga, n'ubundi n'ibihugu bigizwe n'abana b'abantu. Ariko n'abantu bagiye babishyushya cyane cyane bakikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Twigereze izindi update vise, twigereze izindi update. N'ubundi tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kaduhereza nimero nk'uko wari ushatse n'ubundi kumenya uko hameze. Nimero abonye abaturage bariyo bagaragaza impungenge zikomeye z'uko ari igice gifite abasirikare benshi cyane, bakavuga yuko iki kintu kizaba giteza ibibazo mu gice kirimo abanyamurenge n'abandi. Tunyarukiye mu Burundi, n'ubundi haravugwa abanyeshuri bari muri Ukraine kuza basanzwe baragiye mu gisirikare n'ubundi cya Ukraine, ariko hakaba hari n'abari bari mu Rusiya nabo bisanzwe mu gisirikare cy'Uburusiya nk'uko byagaragaje n'amategeko atandukanye. Ko numva vise amajwi atangiye kugenda banabi. Cyaba ari ikibazo cya network? Oya, ntago ari ikibazo, ahubwo umenya uri kuvugira kure cyane ya telefone bigatuma bitumvikana neza. Naho ndimo ndabyumva nuko biri kuza nabi nyine. Turakozora twumve. Icyo nakubwiraga ni icyerekeranye n'aba banyeshuri b'abarundi bagiye muri Ukraine.
bikarangira bageze mu ngabo za Ukraine bakajya kurwana n'Uburusiya, n'abandi bari mu Burusiya nabo byarangiye bagiye mu ngabo z'Uburusiya bajya kurwana na Ukraine. Abaturage b'u Burundi batangiraga rero kubona abanyeshuri bageze mu gisirikare bikabayobera, bakaba basabye amasade yabo mu Burusiya yuko yatanga ubusobanuro. Tunyarukire muri Nigeria. Yego, Nigeria, yego. Nigeria aravuga yuko hari abarwanyi makumyabiri ba Boko Haram b'ibitero gisirikare, abagera muri 50 nabo bagakomereka nk'uko byagaragajwe n'igisirikare cya Nigeria. Tunyarukire muri Barbados. Muri Barbados kuba minisitiri w'intebe w'iki gihugu yashyiriye u Rwanda kuba rwaramushimiye kuba yaraterekeye abaturage b'igihugu, avuga yuko umubano wa Barbados n'u Rwanda uzakomeza guteza imbere kandi ari mwiza, ko azakomeza guharanira yuko uno mubano ugenda neza. Uravuga nde Vincent? Minisitiri w'intebe wa Barbados. Ni uwaturutse mu ishyaka ry'abahinzi ndetse n'abakozi, akavuga yuko umubano w'u Rwanda ndetse n'ubucuruzi bw'ibintu uzakomeza guteza imbere nk'uko n'ubundi babiharanira amanywa n'ijoro. Sinzi niba hari ikindi bikorwa kumenya yenda ku byerekeranye n'u Rwanda. Rwose wowe rwose niba hari icyo simbona se ari ibigendanye n'ubundi na hariya muri za ntuza. Ku byerekeranye n'u Rwanda n'ubundi ni ibyatangajwe na minisitiri w'intebe mu nama yateranye kuri Sadiba ivuga kuri Sudani. Yagaragaje yuko iri kuri y'u Rwanda, yuko Sudani nayo ikibazo cyayo kigoye gufatwa n'ikibazo gihangayikishije akarere. Nuko abahanganye mw'iyi mirwano muri Sudani bakaba bashakirwa uburyo bicarana bakaganira kugira ngo iki kibazo gikemuke mu buryo buhoraho. Ariko ikindi tutagarutseho yenda muri Afurika Demokarasi ya Kongo, nuko Afurika ifatanya mu mubano cyangwa ubufatanye bwa gisirikare na Afurika Demokarasi ya Kongo, bakaba basinyanye amasezerano ya Gisagara. Nubwo na Mozambique nabo nabonye basinyanye amasezerano ya gisirikare, ariko ntabwo niteze ko Mozambique yatanga abasirikare baza muri Kongo. Mozambique ntabwo yatanga abasirikare baza muri Kongo? Ntabyo niteze rwose, kuko nayo ifite ibibazo itarabasha gukemura. None se iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ibihugu byose iri gusinyana na by'amasezerano? None se ko ubona yahiye yabuze icyo ikora, irashaka nyine ko ibihugu byose byifasha guhangana na AFC M23. Perezida Macron aravuga icyorezo cya kolera, aho abagera muri 5 mwigeze bamaze gupfa, abagera muri 50 bamaze kuyandura. Umuyobozi wa gereza rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yatanze itegeko yuko nta muntu n'umwe wongera gusura amagereza, ko kuyasura biba bihagaze kugira ngo babashe guhangana na kino cyorezo. Ngo ni umwanda urimo nyine umaze kuba mwinshi. Ni umwanda no kubura ibyo kurya bifatika n'isuku nyine nabyo byose biza gutuma ibibazo bikomeza kwiyongera. Niba twasubiza twagakomeza n'andi makuru. Reka duhinira ahangaha tuze kugaruka. Urakoze cyane Vincent. Urakoze. Nguko rero uko ibintu byifashe, ibintu rwose navuga ngo bikomeye cyane, ubona ko bitari buze koroha n'aka na gato. Ku bigendanye n'imirongo y'urugamba, amakuru ni menshi arimo aragenda asohoka umufiririzo cyangwa se uko bwije n'uko bukeye. Turakomeza kugenda tureba rero ibya hano muri za Puwezero bise bimeze bite, ku bigendanye n'urugamba byifashe bite. Ubwo nyine kugeza igihe turi buze kubazanira amakuru yandi ari buze kubagezweho, kuko turimo kugenda tubategurira, tumaze kuba tugirayo imbone. Ndimo ndabona video bavuga ko ari abarwanyi batwirwanaho ngo bageze ahantu bagiye gukora ikintu cy'igitende. Twumve. Karibu.
Karibu General, bwana Ngwete huyu, karibu sana General, karibu General, karibu. Hii ni kawaida. No muzarendo pe. No muzarendo bari guha karibu. Reka twumve ngo bimeze bite. Nta musirikare wemere de petwebona. Bana waba ameze gutya. Aza mu mamoto. No muzarendo. Yes, reka dusoze tubanze tubikurikirane neza kugira ngo tuze kureba ibyeru ibintu bimeze neza. Ubwo reka tubashimire cyane, turaza gusubira mu yandi masaha. Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe.